So, can I pray for you? Ja palvetame tema eest ka. Okay. Yes, Lord, we thank you for Raf this morning. Isa, me täname sind Rafi eest. And we bless him Õnnistame teda, when he speaks to us your word. kui ta räägib meile sinu sõnadest. I pray you will speak to him and through him. Palun, et sa räägiksid temaga ja läbi tema. In Jesus' name, amen. Jeesuse nimel. Amen. Thank you, Elizabeth. Aitäh, Elisabeth. I hope it's a pleasure to hear me, Ma loodan, et teil on tõepoolest hea meel mind kuulda. but if it's not, then email Anthony. Aga kui mitte, siis saatke Antonile email. So good morning and thank you all for being here. Tere hommikust minu poolt ka ja aitäh, et oled siin. I was actually, really happy to get a chance to speak today. Olen väga õnnelik, et ma sain võimaluse täna rääkida. Anthony is in Helsinki, Antoni on täna Helsingis and he left me an interesting passage of scripture to ja go ta through. jättis mulle väga huvitava kirjakoha, mida siis teiega koos vaadata. And I do feel like I have something to say from the scriptures today. Ja ma tunnen, et mul tõesti on üks sõnum, mis ma tahan, et meie täna jõuaks. But I will ask for a bit of grace because I hope what I'm saying resonates with what I'm trying to say. Ja ma palun teilt ka natukene armu, sellepärast ma loodan, et mu sõnadest tõesti jõuab see sõnum ka siis kohale. So I'd like to start with a question. Ma alustan esmalt küsimusega. Have you ever found yourself feeling overwhelmed by competing voices? Kas sa oled kunagi tundnud, et sa oled natukene liialt siis erinevaid hääli kuulmas ja suuda nende vahel vahet teha? Voices that are trying to define what success looks like. Näiteks erinevad hääled, mis siis ütlevad, milline näeb välja edukas olemine. Voices that tells us, what's important. Hääled, mis kõnelevad sellest, mis on elus oluline. Or even what God might be like. Või isegi sellest, milline Jumal on. There are so many questions that, answers almost seem unattainable. On nii palju küsimusi, millele tundub, et vastused on peaaegu kättesaamatud. We live in a world filled with constant noise. Ja me elame maailmas, mis on pidevalt müraga täidetud. Social media, news outlets, influencers, cultural preferences. Ja meil on pidevalt ümber sotsiaalmeedia, on mõjuisikud, on meediaväljaanded. I think we've all felt, the busyness of all of this information coming at us all at once, and it could be overwhelming. Ja ma arvan, et me oleme kõik tundnud, et kui palju seda võib olla, kui kõik korraga kõik need hääled meiega räägivad. I should do landscape too, because I can read it better. My goodness. Sorry. I have an ADD moment. Okay, so I've been overwhelmed a bit recently. Nii et minule on seda küll olnud natuke liiga palju, et sellega toime tulla. Because, we've been hearing about all this politics and all this stuff. Ja kuuleme pidevalt poliitikast erinevaid lugusid. And everyone seems to know the truth. Ja justkui tundub, et iga see hääl siis omakorda teab, mis on tõde. And in that, they start to demonize the opposite or the other for not following their version. Ja hakatakse siis seda teist poolt, seda teist häält demoniseerima sellepärast, et nad ei ole üksteisega nõus. We're just making each other the enemy. Ja me lihtsalt teeme üksteisest enda vaenlasi. So on the one hand, it feels great to have all the information right in the palm of our hand. Ühest küljest võib-olla on väga mugav, et meil on siin näpu vajutuse kaugusel on kõik informatsioon kättesaadav. Yet it almost takes a certain amount of understanding or even like a master's degree to filter through everything. Aga võib tunduda, et on teatud arukust vaja, võib-olla isegi magistrikraadi, et kõigest sellest päriselt aru saada. Sometimes I feel like it's on purpose. Ja vahepeal ma arvan, et see on meelega. We don't have the energy to go over everything and do our research. Sest et ega meil ei ole vajalikku energiat ja aega selleks, et ise kõigesse süveneda ja oma uurimust teha selles. I recently had this opportunity to teach at the Next Step Bible School in Tallinn. Ja hiljuti mul oli võimalus, et ma sain Next Step Biiblikoolis siin Tallinnas õpetada. And it was on the book of Proverbs, which is ultimately about wisdom. Ja see raamat, millest ma õpetasin, oli see õpetussõnad, mis lõppude lõpuks räägibki tarkusest. Having the wisdom to discern truth from lies. Ja sellest tarkusest, mis tähendab eristada valesid tõest. Let's look at today's verses. Ja vaatame tänaseid salme. We are reading from Matthew chapter 26, 1 through 16. Me oleme Matteuse 26 ja salmid 1-16. And in these verses, we're going to see two powerful examples of people shaped by different voices. Ja nende salmide jooksul me näeme siis võimsaid näiteid, mis on kaks inimest, keda on kujundanud väga erinevad hääled. One responds with extravagant love.
ja üks neist vastab siis oma tegudes ekstravagantse armastusega and the other with bitter disloyalty. ja teine kibeda truudusetusega. And the question we need to ask ourselves is, whose voice are we listening to? Ja küsimus, mida me endalt peame küsima, on, et kelle häält meie kuulame. So let's read the verses together and see where this takes us. Nii et loeme need salmid siis koos ja vaatame, kuhu me sellega jõuame. Please always keep in mind that we come to the Bible not just for information, but for transformation. Ja hoiame meeles nagu alati, et me piiblit loeme mitte lihtsalt informatsiooni saamiseks, vaid muudetud saamiseks. You can follow along in your Bible or an app, but we're not going to have it on the screen. Ja võta see koht siis lahti oma piiblist või äpist, aga me ekraani peale sõnu ei pane. Let the words of our Lord connect to your spirit. Ja lase nendel sõnadel oma hingega ühenduda. If you're able, please stand for the reading of Scripture. We're going to do English and then Estonian. Ja kui sul on võimalik, siis tõuse ja me loeme esmalt inglise keeles ja seejärel eesti keeles. When Jesus had finished saying all these things, he told his disciples, "You know that the Passover takes place after 2 days, and the Son of Man will be handed over to be crucified." Then the chief priests and the elders of the people assembled in the courtyard of the high priest, who was named Caiaphas, and they conspired to arrest Jesus in a treacherous way and kill him. Not during the festival, they said, so there won't be rioting among the people. While Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, a woman approached him with an alabaster jar of very expensive perfume. She poured it on his head and as he was reclining at the table. When the disciples saw it, they were indignant. "Why this waste?" they asked. "This might have been sold for a great deal and given to the poor." Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a noble thing for me. You always have the poor with you, but you do not always have me. By pouring this perfume on my body, she has prepared me for burial. Truly, I tell you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her." Then one of the 12, the man called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they weighted out 30 pieces of silver for him. And from that time he started looking for an opportunity to betray him. Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele: "Te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa." Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaifase kotta ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid aga, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, astus ta juurde naine, kellel oli alabaster nõu ülihinnalise salviga ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid, milleks küll see raiskamine, selle oleks võinud ju maha müüa suure raha eest ja raha anda vaestele. Aga Jeesus ütles seda märgates neile, miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati. Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks. Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 hõberaha ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda. You may be seated. Võite istuda. As always, it's understanding the context of the scripture before we can get to any real application. Ja nagu alati, siis meil on oluline ka selle kirjakoha konteksti mõista, enne kui me selle rakendamise juurde jõuame. I hope not to get too much into the weeds, so I apologize in advance. Odan me liiga sügavale võssa siin ei lähe, aga vabandan ette. But for me, context is king. Aga ma usun, et kontekst on kuningas. So the first verse read, when Jesus had finished saying all of these things. Ja esimeses salmis juba öeldakse, et kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud. And this really matters. Ja see on ka väga-väga oluline. Because he said a lot of things so far. Sest Jeesus on siiamaani väga palju asju öelnud. And in the last 2 chapters, there have been like all these parables and teachings leading right up to this point. Ja viimases 2 peatükis me oleme näinud, et on olnud tähendamissõnu, õpetusi, mis on just kõik selle hetkeni siia meid toonud. Earlier in the book of Matthew, Jesus asked Peter, "Who do you say that I am?" Ja varasemalt me nägime Matteuse evangeeliumis, et Jeesus küsib Peetruselt, et kes sa ütled, et mina olen. And Peter replied, "You're the Son of the living God."
ja Peetrus vastab, et sina oled elava Jumala poeg. So from that point on, his whole ministry is making and taking him towards Jerusalem. Ja selles hetkest saati on Jeesuse teenimine viinud teda järjest Jeruusalemma poole. And now he's here. Ja nüüd ta on siin. He's already predicted his death. On juba oma surma ette ennustanud. And now in verse 2, it comes down to this. Ja nüüd salmis 2 on see koht, kuhu me jõuame. He was preaching and teaching in the synagogue to the leader, directly to the leaders of that day. Ja ta õpetas siis just sel samal päeval täpselt nendele kohalikele juhtidele. And they start plotting to arrest him. Ja siis hakatakse tema peale vandenõud pidama, et teda vahistada. Now there's a real intentionality here. Ja siin on tõeline põhjuslikkus taga. When Jesus predicts his death, he also starts the process by kind of stirring the pot. Ja kui Jeesus oma surma ette kuulutab, siis ta ka ise algatab selle protsessi. And he did it in such a way is to get him in trouble with the authorities. Ja ta tegi seda viisil, mis ta viibki kohalike võimudega vastuolusse. And yet he chose to walk this path with intention and purpose. Aga ta valis meelega selle tee ja täpselt niimoodi käituda. There have been others at that time that were calling them like Messiah figure. Oli teisigi, kes on ennast messia kujuks nimetanud. And they had gotten probably arrested and killed. Ja samamoodi ilmselt nemad ka vahistati ja tapeti. Maybe Jesus is following some sort of formula to get arrested. I'm not sure. Ma ei tea, aga võib-olla Jeesusel oli ka mingisugune teatav käitumismall ees, mida ta jälendas. Because Jesus knew that during the Passover, the population of Jerusalem would explode. Sest ta teadis ka seda, et paasapüha ajal Jeruusalemma inimeste hulk lihtsalt kasvab väga-väga suuresti. There was a strategy that people would be there and many people would see what happened. The leaders were also aware of this. Sest seal oli ka strateegia selles, et paljud inimesed on seal kohapeal ja saavad näha, mis juhtub ja samamoodi, nagu me näeme, juhid olid ka sellest teadlikud. Jesus had a plan. Ja Jeesusel oli plaan. So there would have been no room in Jerusalem, so Jesus went to Bethany. Küll aga seal Jeruusalemma sööbimiseks kohtasid enam selleks polnud, nii et Jeesus läks Betaaniasse. And there he had some friends. Ja tal olid seal mõned sõbrad. I think you can recall there was a guy named Simon, the leper. Ja me lugesime praegu, et siin oli Simon. So Bethany may ring a bell because there are some other people from Bethany that Jesus knew. Ja ilmselt ka see Betaania nimi võib sulle tuttav ette tulla, sellepärast et me oleme enne lugenud, keda Jeesus sealt veel teadis. There was a guy named Lazarus with his sisters Mary and Martha. Et nimelt Lazarus koos oma õdede Maarja ja Martaga ka. Now, it doesn't say that in the text of Matthew. Me näeme, et siin Matteuse evangeeliumis seda otseselt ei mainita. But this story is in each gospel, Matthew, Mark, Luke, and Aga John. see sama lugu, mida me loeme, see on kõikides 4 evangeeliumis. Now, Matthew, Mark, and Luke have very similar stories. Ja kui me vaatame Matteuse, Markuse ja Luuka lugusid, siis need on kõik omavahel väga sarnased. But John is a little bit different. Johannes oma natuke erinev. So the first 3 are called the synoptic gospels. Ja need esimesed 3 on siis, neid kutsutakse synoptilisteks evangeeliumiteks. And they all have a woman. Ja nendes kõigis öeldakse seal lihtsalt naine. And John says it was Mary, Lazarus' sister. Aga Johannes ütleb, et see naine oli siis Maarja, kes oli Lazaruse õde. So why do I bring this up? Ja miks ma selle siin esile toon? Because we have 4 stories or 4 tellings of the story with slightly different pieces of information. Sest meil on siin 4 lugu, milles kõigis on natukene erinev informatsioon. For example, Luke says that Satan entered Judas, Näiteks see, et Luukas ütleb, et saatan läks Juudasse. but it doesn't say that in the other 3. Aga seda ei öelda teistes 3 evangeeliumis. And I already mentioned this difference between Mary. Ja ma juba mainisin ka Maarja nimetamise osas erilisust. So which one is the most accurate? Milline on siis neist kõige täpsem? Which one do we know is true? Ja milline me teame, et on tõde? I think it's very helpful to have 4 different stories or 4 different versions of the same story. Ma arvan, et on väga abiks meile, et meil on 4 lugu või tähendab siis 4 erinevat perspektiivi sellele samale loole. And to have different perspectives Et 4 erinevat vaadet. because there's truth in all of them. Sest nendes kõigis on tõde. And because we believe the Bible is true, Ja kuna me usume, et Piibel on tõde, we might take for granted because those who don't believe might see these differences as contradictions. ja meie jaoks see tundub ilmselge ja mõistetav, aga võib-olla teised, kes samamoodi Piiblisse ei suhtu, näevad neid kui vasturääkimusi. So there's a lot of different characters in the story. There's Simon, Caiaphas, the leaders, disciples, a woman. Ja me näeme, et siin on päris palju erinevaid tegelasi, et me näeme, et on Siimon ja Kaifas ja jüngrid ja see naine, kõik koos.
And I want to focus for the remainder of my time on two, the woman and Judas. ja ma tahan nüüd keskenduda edasi kahele tegelaskujule ehk siis see naine ja Juudas. Because there's a contrast here that we need to see. Sest et ma tahaksin välja tuua selle kontrasti, mida me peaksime nägema. So, in the woman's response, she pours out this expensive perfume on Jesus. Ja me näeme, et mis oli jälle naise vastus oli, et ta pani salvi või siis ka kallist parfüümi Jeesuse peale. And it's this extravagant act of love. Ja see on siis väga suursugune armastuse tegu. Now consider, her actions were quite risky. Ja pane tähele, et ta tegevus oli natuke riskantne ka. And to those watching, it must have seemed so wasteful and irresponsible. Ja ilmselt nendele, kes seda pealt nägid, tundus seegi täiesti vastutustundetu ja raiskav. Then we have Judas. Ja siis on meil Juudas. And in his response, he allows like bitterness and disappointment to take root. Ja me näeme, et tema vastuses saavad võimust kibestumine ja pettumus. This was not the Messiah he was hoping for. Sest see ei olnud see Messias, keda tema oli lootnud. And he was influenced by the voices of the religious leaders. Ja teda olid mõjutanud tollase usujuhtide sõnad. And he betrays Jesus for 30 pieces of silver. Ja näeme, et ta reedab Jeesuse 30 hõberaha eest. Now, both these characters had been around Jesus Ja mõlemad need inimesed olid olnud Jeesuse kõrval, and had experienced Jesus, the miracles and all this stuff. olid Jeesust kogenud, näinud tema imetegusid pealt Both were very close to him. ja mõlemad olid olnud temale väga lähedal. So I can resonate with both of these characters in a way. Ma arvan, et ma saan suhestuda mõlema tegelaskujuga siit, She had a deep love and affection for Jesus. sest temal, siis naisel oli sügav armastus ja kiindumine Jeesuse vastu. She had probably heard all of his teachings and felt true love. Ilmselt oli ta kuulnud Jeesuse õpetusi ja kogenud tõelist armastust. Maybe even for the first time. Võib-olla isegi esimest korda oma elus. When I was coming out of my long, drug addiction, Kui ma olin tulemas välja oma pikast narkosõltuvusest, I had felt this kind of love from Jesus. siis ma tundsin Jeesuselt samamoodi seda armastust. And I would have given anything just to spend 5 minutes with him. Ja ma oleks ükskõik mida andnud, et lihtsalt 5 minutit temaga aega veeta. But yet I can also resonate with Judas. Aga see võib ka, samas ma võin ka Juudaga suhestuda. Because I felt disappointed at times when I would pray to God and nothing would happen. Sest ma olen tundnud ka pettumust, kui ma olen Jumala poole palvetanud ja pole näinud, et midagi muutuks. I had felt like, times when I felt like Jesus didn't live up to the promises as I understood them. Ja ma olen kogenud ka seda, et Jeesus justkui ei vasta mingitele ootustele, nii nagu mina olin neid tõlgendanud. Both of these characters had an opportunity to respond to Jesus in this moment. Ja mõlemal tegelasel siin on võimalik Jeesusele vastata. One responds with love Üks vastab armastusega and the other with disloyalty. ja teine truudusetusega. While their responses were different, Ja kuigi need vastused on erinevad because both Judas and the woman were shaped by the voices they were listening to. ja need, see on siis selle põhjusega, et need nii Juudas kui see naine on mõjutatud erinevate häälte poolt. One by manipulation Ja üks on mõjutatud läbi manipulatsiooni, and one by love. teine läbi armastuse. Because we live in a world, right, where narratives are constantly shaping our thinking. Sest me elame maailmas, kus erinevad narratiivid pidevalt mõjutavad seda, kuidas me mõtleme. This could be for good or bad. Ja see võib olla nii heaks kui halvaks. It could be about God, it could be about others, it could even be about ourselves. Ja need narratiivid võivad olla nii Jumala kohta, meie kohta, teiste kohta. So we live in what some call the attention economy. Ja mõned kutsuvad seda aega, kus me praegu elame, ka tähelepanu keskkonnaks või tähelepanu majanduseks. Which basically means that your attention has value. Ja see tähendab seda, et sinu tähelepanu on hinnalise väärtusega. And what we place our attention towards Ning see, kuhu me oma tähelepanu suuname, is what will shape us. on ka see, mis meid ennast kujundab. There's a term that we're probably all familiar with, Ja ilmselt olete kõik ühe terminiga tuttavad, and it's propaganda. milleks on propaganda. I made sure that was the same word in Estonian, so yeah, it worked out. Now, the definition I looked was this. Ja ma vaatasin siis ühte propaganda definitsiooni. It's the strategic dissemination of information, See on sihipärane süstemaatiline informatsiooni edastamine, often biased, misleading, or manipulative, mis on tihti kallutatud, eksitav ja manipuleeriv, to influence et mõjutada public opinion, avalikku arvamust, shape behavior, kujundada käitumist or to promote a particular political, ideological, or social agenda. või edendada kindlat poliitilist, ideoloogilist või sotsiaalset eesmärki. It typically aims to evoke strong emotional responses.
ja tüüpiliselt siis üritab propaganda saada tugevat emotsionaalset vastust, rather than encourage critical thinking. selle asemel, et edendada kriitilist mõtlemist. Now, we are all being exposed to propaganda all the Ja time. me oleme kõik propagandale kättesaadavad kogu aeg. Right? It could be from the government, media, social media, even church. Olgu see siis meie valitsuse poolt, olgu see meedia, sotsiaalmeedia, isegi kirikud. Like I said, propaganda is just a term, it's just a word. Ja nagu ma ütlen, siis tegelikult propaganda on lihtsalt üks termin And it could be used for many different types of information spreading. ja seda võib kasutada siis igasuguse erineva informatsiooni edastamise kohta. Like, you have to admit, like, we have a bias for Jesus, so we're going to propagandize Jesus everywhere, right? So, Nii et samamoodi nagu meil siin on oma kindel eesmärk ja agenda, mis on siis Jeesus, nii et meie oleme samamoodi kallutatud. now, modern propaganda was not available specifically at the time of Jesus. Selline tänasel kujul propaganda ei olnud Jeesuse ajal küll levinud This was started in the early 1900s. ja sai alguse hoopis 1900 alguses. That's my century, which makes me quite old for like young See on people siis like you. minu sajand, nii et võib-olla mõne noorema jaoks on see väga ammu. But forms of propaganda have been around forever. Aga teistsugused propagandavormid on alati olnud levinud. Kings would write about their battles and conquering the world and conquering lands. Näiteks kuningad, kes lasid kirja panna selle kohta, kuidas nad on vallutajad ja vallutanud erinevaid maid ja suured valitsejad. Like Egypt, Rome, and Greece, they all would build these things to say how great they were. Nagu Egiptus, Rooma, Kreeka, kõik on näinud vaeva, et ka tuua seda kuvandit ja rääkida sellest, kui suured nad on olnud. So manipulation has always been around. Nii et see taoline manipuleerimine on ikkagi alati meie ümber olnud. But let's think about the constant messages that we're receiving. Aga mõtleme nende sõnumite peale, mis meid pidevalt ümbritsevad. Buy this product and you'll feel happier. Osta see toode, siis sa tunned ennast õnnelikuna. Follow this influencer and you'll be successful. Jälgi seda mõjuisikut, siis sa saad ka samamoodi edukaks. Believe this narrative and you too can fit in. Usu seda narratiivi ja siis sina ka võid siia hästi sobituda. These messages, they often shape our choices more than we realize. Ja tihtipeale need narratiivid mõjutavad meie valikuid ka rohkem, kui me seda ise mõistamegi. So I started asking myself questions of the text. Ja ma hakkasin selle teksti kohta siis endalt küsimusi küsima. Who was Judas being propagandized by? Kelle poolt siis oli Juudas propageeritud? Who was the woman being propagandized by? Ja kelle propagandat oli see naine kuulanud? It seems like we're always being propagandized these days. Ja tundub, et me alati saame erineva propaganda poolt mõjutatud neil päevil ka. So what is the role of the church in this hyper-propagandized world that we live in? Ja mis on siis kiriku roll selles propagandat täis maailmas, kus me elame? Like Judas, we can be persuaded by the voices of cynicism, disappointment, or fear. Samamoodi nagu Juudastki võivad meidki veenda hääled, mis on küünilisust, pettumust või hirmu täis. We can believe that Jesus isn't working in the way that we had hoped. Ja me võime uskuda, et Jeesus tegelikult ei töötagi nii, nagu me oleme oma lootusi tema peale pannud. So we take things into our own hands and make things happen. Nii et me võtame asjad enda kätte ja ütleme, et olgu, me siis teeme nii. Or perhaps we could be like the woman. Aga me võime samamoodi olla ka nagu see naine. Now it's kind of the opposite, but what if we felt the pressure to hold back our devotion to Jesus? See võib olla vastupidi propaganda, mis teda ka mõjutas näiteks, et me tunneme, et me peame oma pühendumist tagasi hoidma. Worried that it would be, too excessive or irrational or wasteful. Näiteks hirmust, et meid võib näha, kui et me oleme kuidagi liiga irratsionaalsed või liigsed või raiskajad. Many voices around us tell us to pursue control, self-interest, or possibly compromise. Ja paljud hääled meie ümber ütlevad meile ka seda, et me peaksime selle asemel hoopis kontrolli saavutama või iseenda huvisid mängus pidama või hoopis mingid kompromisse tooma. Instead of trusting in God's way. Selle asemel, et Jumala viisi usaldada. But we don't see that reaction from the woman, do we? Aga selle naise pool siin me ei näe seda reaktsiooni. The beauty of this passage is that while Judas listens to the voice of compromise, the woman listens to the voice of love. Ja selle kirjakoha ilu on see, et me näeme, et samal ajal kui Juudas laseb ennast mõõta seal kompromissi soovitaval häälel, siis see naine siin kuulab armastuse häält. Her extravagant act was probably not calculated. No, it flowed from this heart of devotion to Jesus. Ja ilmselt see tema tegu ei olnud kuidagi kalkuleeritud või välja mõeldud, see lihtsalt voolas temast välja, sellepärast et ta oli pühendunud Jeesusele. And Jesus' response was powerful.
ja Jeesuse vastus sellele oli samamoodi väga vägev. Wherever this gospel is preached throughout the whole world, what she has done will be told in memory of her. Sest ta ütleb jüngritele, et kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud. Her love mattered. Nii et tema armastus oli kaalukas Her devotion ja mattered. tema pühendumine oli kaalukas. And Jesus honored her for it. Ja Jeesus austas ka teda selle eest. So as I mentioned, there's all these different characters in the story. Ja nagu mainisin, siis siin loos oli palju erinevaid karaktereid And each of them had an opportunity to follow the ways of Jesus. ja igal ühel neist oli võimalus järgneda Jeesuse teele. Caiaphas, Simon, the leaders, the disciples. Nii Kaifasel kui usujuhtidel kui Siimonil, kõigil neil. Yet it was the woman who chose the way. Aga me näeme, et siin on üks naine, kes tema viisi valib. To me, this just speaks of how Jesus is, right? Ja see räägib mulle ka sellest, milline Jeesus on. So in the context, she would be considered the least. She was this woman. She was the lowest. Ja kui me vaatame selle hetke konteksti, siis tema oli seal kõikidest nendest teistest karakteritest justkui see kõige vähem või madalam. And she's the one who gets the message of the kingdom. Aga tema on see, kellele tegelikult päriselt see kuningriigi sõnum kohale jõudis. She got it, and we can get it too. Ja kuna tema seda mõistis, võime meie samamoodi seda mõista. Because Jesus' voice is still calling us today. Sest Jeesuse hääl kutsub meid tänapäeval ka. While the world pushes us towards compromise and selfishness, Ja kui maailm on see, kes suunab meid, et me teeks muudkui kompromisse või oleks isekamad and even fear, ja suunab meid muudkui hirmu suunas, Jesus invites us to follow his voice of love. siis Jeesus kutsub meid jälgima tema armastuse häält. Because friends, if your theology does not cause you to love your neighbor, Sest sõbrad, kui sinu teoloogia on selline, mis ei lase sul oma naabrit armastada, you need to start rethinking your siis theology. mõtle oma teoloogiaga ümber. Perhaps you've struggled with disappointments like Judas. Ja võib-olla sul on samamoodi olnud pettumusi, nagu oli Juudal. Why God didn't act the way you expected. Ja mõtled, et miks Jumal küll ei käitunud nii, nagu sa ootasid. Or maybe you've held back from giving your whole heart to Jesus out of fear. Või võib-olla on hirm sind tagasi hoidnud ja sa ei ole oma kogu südant Jumalale andnud. So I asked the question, what does the church, what does the role of the church play in this propagandized world? Ja ma eelnevalt küsisin ka, et aga mis on siis kiriku roll selles propagandat teetud maailmas And what can we do about it? ja mis me siis tegema peaksime. Now here are some things, suggestions. It's not exhaustive. Siin ei ole küll mitte täielik list, aga mõned soovitused. But first, be careful what type of stuff you ingest, media and otherwise. Esmalt ma arvan, et meil tasub olla ettevaatlik sellega, et mida me üldse sisse võtame näiteks meediast ja igalt poolt meie ümbert. Now this may seem very obvious, See võib olla väga ilmselge, but if you're a news junkie like me, Aga make kui- sure, yeah, go ahead. aga kui sa samamoodi nagu mina väga pingsalt jälgid uudiseid, Make sure you take in different views, näed erinevaid vaatenurki somebody's saying. ja kuula seda südant And also, please do your best to verify what you're listening to. ja muidugi anna endast parim, et sa vaataksid, et kas see on üldse tõsi, mida sa kuuled. There's this famous theologian named Karl Barth, Ja üks teoloog, kelle nimi on Karl Barth, and he is credited as saying, have both the newspaper, another old man thing, and the Bible open at the same time. ja tema ütles siis, et olgu sul see ajaleht, kui see sul kunagi füüsilisel kujul oli, ajaleht ja piibel samaaegselt kõrvuti lahti. Because in this way we can discern properly what's going on. Sest see aitab meil päriselt eristada, mis toimub ja mis on tõde. Secondly, let's be a community and a culture where questions and dialogue about any topic is open. Ja teiseks olgu me kogukond, kus on kultuur, et kõik küsimused ja dialoog, mis iganes teemal jäävad avatuks. This should be a place where we can discuss things freely without judgment. See võiks olla kohaks, kus me saame ilma hukkamõistuta asjade üle arutleda. This takes skill Ja see vajab oskust and maturity. ja täiskasvanulikkust. But this is part of becoming a disciple of Jesus. Aga see on ka osa sellest, et me saame Jeesuse jüngriteks. Because one of the roles the church has is to create a space for people to wrestle with hard questions. Sest üks nendest rollidest, mis meil on ka, on luua see koht, kus inimesed saavad raskete küsimustega maadelda To find truth in community ja leida see tõde siin kogukonnas and to point each other back to Jesus. ja suunata üksteist jälle Jeesuse poole. He is the voice that speaks of love, not fear. Ja tema on see hääl, kes räägib meile armastusest, mitte hirmust. So in James chapter 1, verse 5, Kui vaatame Jaakobuse 1:5, the author says,
siis seal öeldakse. Now, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives it to all generously and ungrudgingly, and it will be given to him. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. You are not your ideas, Sest sina ei ole vaid sinu mõtted and neither are those around you. ja samamoodi ei ole vaid nende mõtted kõik, kes on sinu ümber. We need to be able to separate the two. Ja me peame suutma nendel kahel vahet tegema, There's a lot, vahet teha. this is going to be a little, there's a lot of ologies out there. Sest neid samamoodi on nagu teoloogiaid, igasuguseid muid teoloogiaid on ka meie ümber palju. And based on where you come from or where you've been, Ja vastavalt sellele, kus sa tuled, kus sa oled olnud, you believe in a lot of different things. sa võib-olla usud paljudesse erinevatesse asjadesse. But that is not who you are at your core. Aga see ei ole lõpuks see, kes sa oma südames oled. Pray for wisdom, friends, Ja paluge endale tarkust, because these now are trying times. sest praegu on keerulised ajad. But the good news is Jesus is always inviting us back to him, Aga hea uudis on see, et Jeesus kutsub meid alati enda juurde tagasi. no matter what we've done or where we've been. Hoolimata sellest, mida me oleme teinud või kus me oleme olnud. His grace is always greater than our doubts and our failures. Sest tema arm on alati suurem, kui on meie kahtlused või meie möödalaskmised. My favorite picture of God is the one in the story of the prodigal father. Ja mu üks lemmikuid pilte Jumalast on see, mida me näeme, kakseb selle poja juurde, kes tagasi tuleb. He welcomes the son home. Ja ta võtab ta koju nii ootavalt vastu. He puts a robe on him and a ring on his finger. Paneb talle sõrmuse sõrme ja kuue tema peale. And this is after being completely rejected by the son. Ja see on kõik peale seda, kui poeg oli ta täielikult ära tõrjunud. God is ready and faithful to forgive us. Aga Jumal on alati valmis ja ustav meile andestama. And this is good news. Ja see on see hea uudis. So as we close, I would like to end as we started with a question. Nii et samamoodi nagu me alustasime, lõpetame ka Whose voice are you listening? selle sama küsimusega, et kelle häält sa kuulad. Are you listening to the voice that says, hold back, Kas sa kuulad seda häält, mis sulle ütleb, et hoia tagasi, give up, anna alla, take control, haara ise kontroll, be afraid? ole hirmul? Or are you listening to the voice that says, trust me, Või kuulad sa häält, mis ütleb, et usalda mind, surrender to me, alista mulle, love? armasta You don't need to be afraid. ja sa ei pea kartma. The story of Judas is a reminder what happens when you let the false narratives shape us. Ja Juuda lugu on näiteks sellest, mis juhtub, kui me laseme nendel valedel narratiividel ennast mõjutada. But the story of the woman reminds us Aga selle naise lugu meenutab meile, that this extravagant love, et see suursugune armastus, which at times could be misunderstood, mida võib kohati ka valesti mõista, in the end, it is beautiful to Jesus. on lõppude lõpuks Jeesusele ilus And Jesus will honor that. ja Jeesus austab seda. So this week, Nii et sel nädalal take a moment to ask yourself, võta endale aega are you turning to God's voice? ja küsi endalt, kas sa pöördud Jumala hääle poole Or are the other influences shaping your path? või on need mingid muud mõjutajad, mis sinu teed suunavad. I'm been there, I'm guilty. Ja mina samamoodi olen süüdi selles. I've turned to the wrong voices before. Ma olen enne ka valesid hääli hakanud kuulama. And I've let certain disappointments cloud my trust. Ja ma olen lastud teatud pettumustele oma usaldust siis mõjutada. But I've also learned Aga ma olen samuti õppinud, that no matter how far I've wandered, et ükskõik kui kaugele ma siis sellelt teelt olen vahepeal läinud, Jesus' voice of love is never too far away. siis Jeesuse armastuse hääl ei ole mu jaoks kunagi liiga kaugel. So let's pray. Palvetame koos. Gracious and loving God, Armuline ja armastav Jumal, in a world filled with noise, selles maailmas, mis on täidetud müraga, we confess that we are easily swayed by voices of fear. me tunnistame, et me oleme teinekord väga kergesti mõjutatavad nendest hirmuhäältest, Of doubt kahtluse häältest and distraction. ja meid segavatest häältest. It is your voice that still calls us home. Aga see on sinu hääl, mis meid ikka koju kutsub. Help us, Lord, this week Aita issand meid sel nädalal to quiet the chaos around us vaigistada seda kaost, mis meie ümber on, and to tune our hearts to your truth. ja pöörata oma südamed sinu tõe poole. Lord, that when we feel overwhelmed, Et kui kõike seda on meie jaoks liiga palju, remind us that your wisdom is generous and your guidance is steady. tuleta meile meelde, et sinu tarkus on rikkalik ja sinu juhatamine on püsiv.
May we have the courage to respond like the woman, ja olgu meil julgust, et me võiksime vastata nagu see naine siin. with bold love and trust. Julge armastuse ja usaldusega. And remind us that when we stumble like Judas, Ja tuleta meile meelde, et kui me komistame nagu Juudas, your grace is always greater than our failures. siis sinu arm on alati suurem kui meie eksimused. Teach us to be people who listen well. Õpeta meid olema inimesed, kes kuulavad hästi. In the name of Jesus we pray. Jeesuse nimel. Amen. Amen.